kein ich kein ich einen Ihnen helfen. helfen Ich brauche sein Brötchen. Brötchen. Okay. Brötchen ein Brötchen kostet ein Brötchen kostet 30 cent ប្រាប់គេ10ត្មងរាជគេត្រូវការ10ប្រាប់គេ10នោះសេន Brötchen Dabber cent Brötchen kostet 10 Kosten Prosten. kostet អត់ទេ Kosten រាជសេន Brötchen Kosten Kosten ប្រហែល Kosten $33 10នំប៉័ង បាទ3 euro អូខេរាជសួររាជត្រូវការអីទៀតទេ Brauchen Sie sonst noch etwas brauchen Sie sonst noch etwas brauchen Sie da sonst noch etwas រាជនៅលើមើលលើ បាទ brauchen នោះ